таеквондочиёни тоҷик аз мусобиқаи байналмилалии узбекистон опен бо 60 медал ба душанбе баргаштанд. мусобиқаи футболи хурд барои дарёфти ҷоми раиси шаҳри душанбе ғолибони хешро пайдо кард. дар ноҳияи ҳамадонӣ фестивали гӯштини миллӣ баргузор шуд. муштзанони шаҳри хоруғ ба мусобиқаҳои дар пеш истода омодагии ҷиддӣ дида истоданд. миёни гӯштингирони наврас дар шаҳри кӯлоб мусобиқаи вилоятӣ доир шуд. дӯстони гиромӣ, ин лаҳзаҳо ҳафтаи варзиши кишварро дар майдончаҳои захиравии Федератсияи футболи Тоҷикистон шурӯъ мекунем, ки давоми як моҳи охир ба ҷашни ҳақиқии футбол табдил ёфта буд. дар ин ҷо 94 даста давоми як моҳи охир барои ба даст овардани ҷоми раиси шаҳри Душанбе оид ба футболи хурд бахшида ба 25-солагӣ ҷашни ваҳдати миллӣ мубориза бурданд ва ҳоло бошад бозиҳои финалиро чуноне дида истода бисёрам ҷаззоб дидани сурат гирифта истоданд ва мо дар идомаи барнома пайгирӣ мекунем, ки кадом дастаҳо дар ин мусобиқа ғолибият ба даст меоранд. 8 сол мешавад, ки тибқи фармоиши раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар пойтахти кишвар мусобиқаи футболи хурд барои ба даст овардани ҷоми раиси шаҳр доир карда мешавад. аз 27 май то 7 июл беш аз як моҳ ин майдончаҳои тозабунёди Федератсияи футболи Тоҷикистон воқеъ дар назди варзишгоҳи марказии ҷумҳуриявӣ табдил ба ҷашни футбол гардида буд. зеро имсол 94 даста иборат аз кормандони вазорату кумитаҳо, раёсатҳо ва ташкилоту муассисаҳои пойтахт ба 8 гурӯҳ ҷудо шуда баҳри қаҳрамонӣ миёни ҳамдигар рақобат карданд. ҳафтаи сипаришуда рӯзи 7 июл шурӯъ аз соати 18 бегоҳ бозиҳои ниҳоии мусобиқаи футболи хурд барои дарёфти ҷоми раиси шаҳри Душанбе доир гардиданд. маврид ба зикр аст, ки мусобиқаи имсола аз рӯи се сину сол аз 22 сола боло байни кормандони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе, ташкилоту муассисаҳои зертобаи он ва ноҳияҳои пойтахт, аз сину соли 22 сола боло байни кормандони вазорату кумитаҳо ва ташкилоту муассисаҳо, аз сину соли 43 сола боло байни кормандони вазорату кумитаҳо, ташкилоту муассисаҳо гузаронида шуданд. ҳамин тавр нахуст бозиҳои ниҳоӣ миёни дастаҳои аз 43 сола боло доир шуд. дастаҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ва Вавилон миёни ҳамдигар рақобати арзанда нишон доданд. футболбозони тими мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе дар дақиқаҳои аввал ба задани гол даст ёфтанд ва дар ҳисоб пешсаф шуданд. футболбозони дастаи Вавилон дар даҳаи охири бозӣ фаъол шуда ба ғалаба наздик буданд. лек вақт ба итмом расиду бо ҳисоби 5-4 дар ин бозӣ ҳассос дастаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ғолиб омад. барои ба даст овардани нишонҳои биринҷӣ, тими Динамои вазорати корҳои дохилӣ дастаи Тоҷик Эйро шикаст дода зинаи сеюмро ишғол кард. мо вақте ки бозии нимниҳоӣ гузашт, маълум буд ки бо дастаи Вавилон мо бозӣ мекунем ва ҳама медонанд, хуб медонанд ки дар мини футбол дар Тоҷикистон дар бозиҳои бозигарони ғайрикасбӣ тими Вавилон дар мавқеи аввал аст. дар ҳама мусобиқот ҷои аввалро мегирад. мо медонистем ки нисбати дар ин бозии ниҳоӣ мо мушкил мешавад, аммо бо бачаҳо маслиҳат кардем ки бо як интизому тамизи хуб ва бо бозии хуби худ дар ин бозӣ бояд ғалаба кунем. ҳамин хеле ҳам шуд. бачаҳо бисёр ҷиддӣ ба ин бозӣ эътибор доданд, бозӣ хуб карданд ва дар ҳайати мо ҳам бачаҳое ҳастанд, ки дар футболи калон, дар ҳайати тими миллӣ, дар дигар дастаҳои лигаи олӣ бозӣ карданд ва ҳозир баъд аз тамом кардани футболи касбӣ ҳозир дар дастаи мо бозӣ мекунанд. мо кӯшиш кардем ки имрӯз ғалаба кунем ва ҳамин хеле ҳам шуд. аз рӯи сину соли аз 22 сола боло миёни кормандони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе, ташкилоту муассисаҳои зертобаи он ва ноҳияҳои пойтахт, зинаи аввал насиби дастаи шабакаҳои тақсимкунии барқи шаҳри Душанбе, зинаи дуюм насиби сарраёсати молияи шаҳри Душанбе ва мақоми сеюм насиби дастаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе гардид. бозии марказии мусобиқа миёни дастаҳои Рахштақсӣ ва Вавилон, ки соли дуюм мешавад бо ҳам дар финали мусобиқа рӯбаро мешаванд, доир шуд.
бозӣ ин ду даста миёни кормандони вазорату кумитаҳо, раёсату ташкилотҳо ва муассисаҳои аз 22 сола боло сурат гирифт. то анҷоми бозӣ ҳисоб 1-1 идома карду барои муайян намудани ғолиб дастаҳо ба задани зарбаҳои пеналти пардохтанд. аз рӯи дуруст иҷро кардани зарбаҳо бахт барои футболбозони дастаи рахштаксӣ хандиду онҳо тавонистанд ки соли дуюм ҷоми мусобиқаро ба даст биёранд. пас аз фарҷоми рақобатҳои ниҳоӣ бо иштироки намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлати шаҳри Душанбе, раёсати кор бо мактабҳо ва иншооти варзиши шаҳри Душанбе, кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиш, Федератсияи футболи Тоҷикистон дар фазои тантанавӣ ба ғолибону ҷоизадорони мусобиқа нишону ҷому мукофотҳои пулӣ дар ҳаҷми 10200 сомонӣ барои ҷои сеюм, 11900 сомонӣ барои ҷои дуюм ва барои ҷои якум 13600 сомонӣ тақдим карда шуд. ҳамчунин беҳтаринҳои мусобиқа бо тӯҳфаҳои инфиродӣ қадрдонӣ гардиданд. миннатдории худамро ба раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Устай Мумалӣ мерасонам, ки барои мо кормандони сохторҳои шаҳри Душанбе, яъне кормандони мақомотҳои зертобаи иҷроии ҳокимияти давлати шаҳри Душанбе аначунӣ ва чорабинии варзиширо барпо намуданд, ки барои мо ҷавонон мисол барои тарзи ҳаёти солим خوب بهتر است. امروز خیلی می‌بینیم بسیار بازی جالب از طرف حکومت شهر دوشنبه، محترم رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امالی برگزار گردید که چنین مسابقه ها برای سلامتی مثال کارمندان بسیار یک کار خوب است. ما سپاسگزار می‌شویم از رئیس شهر، از حکومت جمهوری که چنین مسابقه ها را مثال تشکیل می‌کنند و ما کارمندان در وقت خالگی بعد از کار مثال بازی میکنیم در این بازی. ҳафтаи сипаришуда дар мусобиқаи байналмилалии Узбекистон Open теквандочиёни тоҷик хубу арзанда ҳунарнамоӣ карда бо дасти пур ба шаҳри Душанбе баргаштанд, ки истиқболи онҳо аз назари мо ҳайати эҷодии барномаи ҳафтаи варзиш дур намонд. майдони терминали байналмилалии Азиян Экспресс имрӯз фазоии дона дошт, зеро дастпарварони Федератсияи миллии теквандо ба кикбоксинги меҳан бо 26 медали тилло, 19 нуқра ва 15 нишони биринҷӣ аз шаҳри Тошканд баргашта омада буданд. наздикону пайвандон ва ёру дӯстон ҳам бо гулу гулдастаҳо онҳоро гарму самимӣ истиқбол гирифтанд. ҳамчунин волидони баъзе варзишгарон ҳамроҳи фарзандонашон бевосита ба мусобиқа сафар карда то ба охир онҳоро ҳамраҳӣ ва дастгирӣ карданд. Меня зовут Ашура Мирбуну, я мама чемпиона Мирзоева Ахмаджона. Мой сын занял на международном чемпионате Узбекистан Open 2 третье место. Это его первый международный чемпионат. До этого он участвовал только в республиканских, тоже является обладателем первых мест. Это его первый международный чемпионат, который за пределами нашей страны. И с хорошим результатом мы пришли третье место. Это был большой опыт для него. Мы очень-очень счастливы. Это просто непередаваемые ощущения. дар мусобиқаи Узбекистон Open намояндагони 16 кишвар иборат аз 12 даста ширкат варзиданд. мизбонони мусобиқа таеквандочиёни узбек бо ба даст овардани 128 медал дар ҳайати даставӣ мақоми аввал, варзишгарони кишвари Қазоқистон бо 29 нишони тилло ва 12 нуқра мақоми дуюм ва варзишгарони кишвари мо бо ба даст овардани беш аз 60 медал зери роҳнамоии Мирсаид Яҳёев мақоми сеюмро касб карданд. Занимаюсь тэквондо с 5 лет. Этот чемпионат был моим 5-м чемпионатом за рубежом. Это был чемпионат по кикбоксингу, открытый чемпионат Узбекистана. И он был довольно конкурентным. Я участвовал в 3 номинациях: Point Fighting, Light Contact и Kick Light. И в них как минимум было по 3 боя. И во всех 3 номинациях мне удалось одержать победу и получить первые места. албатта боиси фарҳмандӣ аст ки давоми солҳои охир риштаи теквандо дар қаламрави кишвар рушду равнақ ёфта ҳаводорону дӯстдорони хешро пайдо кардааст, ки дастовардҳои назарраси варзишгарон ҳам дар ин риштаи варзиши ғайриолимпӣ далолати ин гуфтаҳост. Я уже как 4 года занимаюсь этим замечательным видом спорта тэквондо и кикбоксинг. Мы взяли 25 медалей золота. Ну, там и серебро, и бронза тоже есть.
но больше всего это там золото. И вот все гордятся нами. Наша республика заняла 3-е место среди 16 городов. ёдовар мешавем ки чанд ҳафта пеш ҳам дастпарварони Мерсаид Яҳёев бо дастовардҳои шоён аз мусобиқаи байналмилалӣ ки дар шаҳри Истанбули Туркия доир гардида буд, бо сари баланд ба ватан баргашта буданд. дар давраи таътили тобистона дар толори гӯштини миллӣ муассисаи давлатии мактаби махсуси варзишии вилояти Хатлон оид ба намуди гӯштин ба номи ҷаҳонпаҳлавон Саидмӯмин Раҳимов мусобиқаи кушоди мактаби варзишӣ оид ба гӯштини миллии гӯштингирӣ байни наврасони солҳои таваллудашон 2006-2008 баргузор гардид, ки аз назари барномаи ҳафтаи варзиш дур намонд. ضمن آغاز مسابقه تاکید گردید که این همایش از جانب مؤسسه دولتی مکتب مخصوصی ورزشی ولایت ختلون آید به نمادهای گوشتین به نام جهان پهلوان سیدمومین رحیموف در یک جایگی با بخش کار با جوانان و ورزشی منطقه کولاب راه اندازی شده است. در نوبت اول در این تدبیر ورزشی ورزشکاران وزنشان کمتر بین هم رقابت کرده جهت دریافت راحتی مرحله‌های بعدی با هم تلاش ورزیدند. بنابر اطلاع سرداور مسابقه این همایش ورزشی به خاطر معرفی چهره‌های نوی گوشتین ملی از میان نورسان مستحکم نمودن علاقه دوستی و معین نمودن عضوی دسته مکتب مخصوصی ورزشی آید به نمادهای گوشتین عنوان کرده شد. برای در سطح جمهوری برآمدن ورزشکاران ما حالا ما کوشش به خرج میدیم که تا برگزاری مسابقه‌های جمهوری مسابقه‌های داخلی مکتب خودمون را با موفقیت گذرانده تیاریمون را به مسابقه‌های جمهوری ببینیم. با مقصد رشد این نمود ورزش سنتی همروزه در مؤسسه دولتی مکتب مخصوصی ورزشی ولایت ختلون آید به نمادهای گوشتین به نام جهان پهلوان سیدمومین رحیموف شهر کولاب صدها نفر کودکان و نورسان زیر راهبری مربیان ورزیده مشق و تمرین میکنند. یادرس میشویم که در این مسابقه نیز ورزشکاران از روی 8 وزن بین هم قوه آزمایی کردند و در قسمت نهایی غالیبان و بهترین ورزشکاران با مدال و دیپلم و تحفه خاطروی دستاندرکاران سرفراز گردیدند. اطلاع داده شد که بهترین ورزشکاران این مسابقه به مرحله‌های بعدی راه یافته در مسابقه‌های ولایتی و جمهوری اشتراک می‌کنند. هفته سپری شده در ناحیه میرسید علی حمدانی برای رشد و گسترش نمادهای ورزشی المپی و ملی فستیوال گوشتین ملی برگزار گردید که مربیان این رشته ورزش به نورسان و جوانان قاعده و اصولهای تمرینی گوشتین ملی را تلقین کردند. طور مسئولان ابراز داشتند برگزاری چنین فستیوال ها به خاطر جلب نورسان و نمادهای ورزش دور کردن آنها از هر گونه عملهای ناشایسته و به این وسیله دریافت چهره‌های با لیاقت برای اشتراک در مسابقه‌های ناحیوی جمهوری تشکیل و راه اندازی کرده می شوند. زیاده از 150 نفر جوانان نورسان ناحیه و دهات گون شدند. همچون فستیوال گوشتین ملی تاجیکی رفته ایستاده است. در بین اینو اشتراکچیان مسابقه‌های جمهوری ولایتی منطقه‌ای هستند. از نمودهای گوشتین ملی تاجیکی، از نمود گوشتین جودو، از نمود گوشتین سامبو تمرین میکنند. امروز همچون فستیوال گوشتین ملی تاجیکی اشتراک کرده است. خیلی به شما معلوم است همه اینا در گروه های مکتب ورزشی مشق ورزی میکنند. یکی از راه‌های دریافت و تربیت نمودن ورزشکاران با لیاقت از روی رشته‌های گوناگون ورزش و خصوص گوشتین ملی این برگزاری مسابقه‌های دهه به دهه بین نورسان و جوانان و کلانسالان محسوب می‌شود که در رفت برگزاری چنین مسابقه‌ها مسئولان مکتب ورزشی ناحیه همدانی چهره‌های نو با لیاقت را دریافت نموده آنها را به مشق و تمرین در مکتب ورزشی جلب می‌نمایند. گوشتین ملی یکی از نمادهای ورزشی سنتی مردمی تاجیک به حساب رفته همساله بهر رشد و رونق این رشته ورزش از جانب کمیته و فدراسیون دخدار بهر در عرصه جهانی معرفی نمودن آن کارهای نظر رس سامان داده می شود.
фестивали гӯштини миллӣ дар ноҳияи ҳамадонӣ дар давраи таътили тобистона бо иштироки васеъи наврасону ҷавонон доир гардида, дар ҷанбас беш аз 20 нафар наврасон барои идома додани машқу тамрин дар мактаби варзишӣ худро номнавис карданд. Бинобар иттилои сарвари мактаби варзишии ноҳияи ҳамадонӣ Бахтиёр Саъдуллозода, чунин ҳамоишҳоу фестивалҳо аз рӯи дигар намудҳои варзиш минбаъд низ ташкилу роҳандозӣ карда мешавад. таътили тобистона барои наврасон айёми дӯстдоштанӣ аст, ки дар ин замон онҳо ба шуғлҳои писандидаашон андармон мешаванд. муштзанони шаҳри хоруғи вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон таътили тобистонаро самаранок истифода бурда пайваста ба тамринҳои дастаҷамона зери роҳнамоии мураббиён машғул ҳастанд, то ба мусобиқаҳои дар пеш истода хуб омода шаванд. толори бокси маҳаллаи Гирҷи ҳар бегоҳ фазои гарм дорад, зеро шумораи зиёди наврасон саргарми машқу тамринҳои риштаи бокс мебошанд. Дамир Муйбалихонов аз номдорони толори мазкур маҳсуб мешавад. ӯ чанде пеш дар мусобиқаи байналмилалӣ, ки дар шаҳри Алматои Қазоқистон баргузор гардида буд, ба гирифтани нишони заррини мусобиқа мушарраф шуда буд. ҳоло Дамир боз ҳам реҷаи баргузории тамринҳояшро дигаргун кардааст ва таҳти роҳнамоии мураббиаш Масрур Шобеков ҳамвора саргарми машқҳои ба ӯ фоидаовар шуда истодааст. امسال ما با دستگیری رئیس فدراسیون بوکس خرسند بختیاریف در بسیار مسابقه اشتراک کردیم، از جمله در مسابقه چمپیونات روسیه که در اردن برگزار شد اشتراک کردیم. بعد از آن در شهر خوجند مسابقه بین المللی برگزار شد که اون در میان 5 دولت برگزار شد و من در آنجا سزاوار جای یکم گردیدم. پس از چندی در مسابقه در شهر المعتاد مسابقه اشتراک شد و من در آنجا در میان روسیه، قرقیزستان و ازبکستان اشتراک کردم و در میان 16 نفر جای یکم را سزاوار شدم. اوضاع با دستگیری مربیمان مسرور شوبکوف و مسابقه بین المللی که در شهر سمرقند برگزار می‌شود تیاری دیده ایستاده. чуноне ки мураббӣ ироа кард, рӯз то рӯз сафи дастпарваронаш дар ҳоли афзоиш аст. ӯ хушҳол аз он аст, ки наврасону ҷавонон таътили тобистонаро самаранок истифода бурда ба мусобиқаҳои дар пеш истода хуб тайёрӣ дида истодаанд.